Terus naik terus. Naik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Baik, demikian Naswa Salim. Nah, selanjutnya kita panggilkan adik kita yang bernama Ahmad Mustafa.